Buenas amigos, kaypi watijmanta kay pagarin kaypi zikrimosaiku. Siempre tata Dios va palabra wanganta kallpachayta munaiku. Gaya chanki sumaqta tata Dios ninchis gayllaña munankasa. Kay señales de kusanchiña. Y aynallatata hay noe tiempos nimpi kikillantata Dios tukuy manamanta par la morga y paikunata mana uyarita munarangochu. Charaygo que pagarim punas amigo, tata Dios pa parlaininta uyarisun, aynallatata tata Dios pa nivas ganchikta kay pagarim uyarisun. Tata Dios pa palabranta ñawirisun kay Hebreos hatun tagainin 11, huchuy tagainin 7 ajinata niriwanchis. Kay tata Dios pa palabranta ñawirisun. Dios pi hap ikusgan raiku noega, Dios pa sut hinchasgan creerga. Manara zikusga y masmanta. Sut hinchasgan manta hinatag, barca arkata wakicherga. Ayumpag chay arkawan yaykuspa, noella ayllunwan yakupi wañuymanta librasga carga. Ajinapi noega zikurcherga kay pacha runas huchachasga kanan kupag. Paitatag Diosga chigampag kawarga. Paipi hapikusgan raiku. Kay pagarimpi ajinata tata Dios pa palabra ni manches. No era ashkawatasta 120 años te predicasga. Y chay 120 años pi Noé y familia yan salvacusga. 8 runas ya salvacusganku. Mana estaban salvacusancucho. Y maraiku, porque paikuna mana uyari munarancucho. No era ni para monga. Y paikunata ni haika no haiku parata rikuikucho. No eran lo cocina kasanki. Mano haiku ni haika rikuikucho. Ya charina gichihpa. Iglesia Adventista Misioneros Kachankay Ventana 1040 nisgama. Maipichu sagay musulmanes, árabes, kanku, chaypi prohibido cristianos zinanku. Y prohibido chaypi cristianos kadanku. Os pastores zikunku hagay bichayaga wañuchinku. Ajina hagay yahtapi, mancha yaki. Pero Iglesia Adventista, 25 pastores que unaiña kachan y hagaypitas paikuna predicamos anku. Paikuna sagenku tukimata, familia, amigos tukima sagaitawan, hariwarmi, wawasningwan, kachayokunku hagayma predica. Pero paikuna tiempunkuta, talentunkuta, evangelioma osanku. Charayku no ganchis, mana predicanchis chayaga, songonchis chireyapo. Charayku munas amigo kay pagarimpi, amigos nigi manara Dios te resingu chayaga, gan paikunama palabramanta parlarimui. Ajinata paikunapis creechunku. Ajinata no ganchipis kay evangeliota predicasun. Mana manos cruzados kasumanchu ajinata, mana ajinata jawasumanchu, ashka runa kay el papatapi sufrisan y suya sazón giganta y nogata suya soanchis, paiman evangelioma parla y unanchipa. Tata Dios kay pagarimpi, songoikita kusirichichu. Ajinellatata, causainiguita, ñaupamampuni, apachu. Dios pa bendición en que pagar en cacho. Gama.